بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kuzi watukufu handa ngana bushroni khair maana ni kaundo mlio armazi sana za dunia. Watukufu skwalelo unu ulifanya taratibu ili jeri njia mbavi haruma mada ilo muhimu haku ikawa skwalelo unu riwono bandu wanyanyasi kaunga si kontrol kawa nesafikira zinji vanu husuremana wengi abo ketsuone sokana leo ora kavanu rakawane bwana yaka leo alimawazali hambwa hundu ike abo si rizia wakana miu zabanadi wakana sharimi sabanu ngarone sauka unu watwania na watwania wansi wo gela tu mwanadamu ya virilie za ngozo tsipia ya virilie rawala mralo control na zila fikira kama ndungu amini mlianji mbavia unese ilia tsange wakana zinji mihamba amani shaka aminu kana yo diolo muhimu haku waramwela namna humdungano wa he mirongozinu wengi watukufu kwa lelo nisifanya muhimu ili ila namne kawo ngar aminiyo harumwe fikira zatu jeru kare jokiri mra jina keka amini yambe balanga singari mo banu habezi ngari mo banu hanrongo shangara amino kangari mo banu hau tsaha amani wonsiju ukana hata zinraba ukana kazitsi njema haungizo njema ijomkinishi hazila mbane kangari wandoni hizo ejuru zila njeme kangari zitsahau jesu zini yani zijeiliwa mrumra jina de atoweze tabugo siju na hujumkini sharike bano na bebala amini ani redungu rongo fulani shamyezi mungu niko mru yeso wagu ebonge watukufu rono rongo kawo kazijavira heli ya lazimu sikwalelo hunu yokana rikasina wanyanyasi banu kawana mbwana ono kembwana hiyo haina mrakwenda he marifa ya hahe ikawo riono ni mrakau he marifa ya hahe makaulu ya hahe startubu zahe hataru wasulishe mbwana hinu bengwa kabambo toujours mbana de hela huyo shange ladimo wanadamu wado sana wale wakana banu ketula dingo donja mwa piège za wandu kongwa dunga wa mirongo zirambao wangetika kufanya muhimu ni njie banu masihu ya ukana besensi na hunda mranje banu ya jantole zibui au ya rongwele anzao eduko ne video waje wane apre shala kula hali wandu kwa tsula hala ni wakati mrado njia mtupar sabengo wa ili warar watukufu mwono zero za virus kwa lelo unu ukaya usikitifumu wakalansi za hina mwana mkomori usikitifumu wakalansi za hina mwana mkomori ya ukarika banu rika ufikiri wanru wakahambukana leo ngwa himisao yani daula ya haki au ngwa himisao mkonsi wa ujama udu watoa wa komori halmweze tabu rijaru unukana za virus kwa lelo unu ani usikitifumu ya ukaya iliwe ni mruja razida ya kebanu kala mtotowa direkte kawo mjewiri ikawo mwanamshe mjewiri utojistehi ansika hutsahano ronro ansika hutsahano ronro ibenge zidi ya shay sina hubloke ti fanyaza komentari za hizo nga mutsaho huli kari yako witika hutsahara nguhale wenge ridude banga mjo wa heka situmiza direkte yinu sina hubloke sijofikiri kabongo mbo hashe le daba reduzidi ukati mronda malezi hangi wandu kuonga mieshonzi yani watsova dabu wajewiri se normali wanadamu pia kairudu anzi wanadamu wa huo ni wa ulani waonele foto le wana mshewo na mduma galale foto kawati mru ya para malezi dala nruolonzi yani wajura wajilela au se normali mru joka hunde katsingi tsilitengweni ngono kwa hujoste mru maho mwana maho mwanadamu mwedo honzi yani se normali weti mru mshe se normali unde makaulu amada yayo udwede ya udola pizza wenge kutuishangaza hate kamba tsingi tsili mwehamba zidiro hana zinu wenge rudu uzidi tena sina kujua humra tikeriri wambie wanadamu wanadua jua wanadamu wanadua julo akawa weimru fulani wijao alafu tika hutsaha kabula shati ka wansi uparsa ma directoram hudea
shesa ujukwa deziwa mrati hema bibi wadeja tutundunga mhujua pia uchiwe jabanu jodo udo hama bibi tina hu bloke esanjuka hufanya director hujibu ngojo jishilia wawe wakumuri pia ngojo hujua wendo ebenge hamba hatanzi hata kuna uni shanje dira hangu alafu dansi hatsina ujibu tena mjujiba prama director wa jina watukufu heni mrudamina mshagea wondonoro wajala daudunga weyabo na wenji walo yabo na mumshage ndonoro umri ya tsunda malezi ilo jinru ani umwana mshekao ngodo nenzia ebenge normal ma kejakala dimukeni hanyo hangu imvumbu esimwahe shatsi jihunru kana imagenda nzia yayo wajajunru kan wanzodo harumwa namne kao manadamu ya jajunru yaronge kalime kao kalsudungana na izunga zifanwe nae izo tungo za jofana nami wenge manadamu amandu uonge lazima heni mrudami yabo ya mshake mwanamsha huo hata njukuru Paris watukufu narendele directeur hangu dukana riono uskwalelo unu yokana mdu jarazida wala mdu dhamana namkera adibakar no jora mbengari tsaho haki karanzoma udur kenansi rijeru hunde wandu warumishi harume daula wajiwa do junda na makaulu hama wandu watsabu hao wenge yona mne kao garanzo rifa tartibu rimakinisha wala bani hangu wala mwanashe wangu yaukaya mtoma na mshawe namkera dini mbloke pas question si hinru imshenzi amjokara dile kaulu alafu ya hadisi hiyo ruono amarugo ya kama hama wanadamu kao kwa tu ushida wa balodhoma na tapakadaba ngamjuko ile waje moto wabahami 15 ya jambe abangu kubalia kontinye komba harumwa mboma dhamana harumwa nrongo hamadazino ya kamrujara zidaya wane bwana ya jivano ya jadwa mbukaya vanu ya daula haki vanu walo Faransa ani savediri wananada mwikao kwa jaka ufikiri kwa jaka uona ovanu wako ladhimu wavehe wako muri evangetsi wano muhimu ya ukaya lefitina lanzoni jali tilo apre hauwa nrombo ye mbwana kejahisa eko wanadamu da wanadamu waelewe mdu ya trawe aniheni namna rienshio shari kubali uungu rienshe namna hiyo yokana mramadola ya jahe ya mirongo za madaini na bumono kanga wanrutse na ikao warumishi harume daula mmono kana waniko aminifu ni mwa daula waroha wajawaluma opoza kwambo sirizinji ikao ketoni so dhamana yokamru yarumishi harume daula yani kwa aminifu mwa daula mni kwa aminifu ya roha joka na yenu majumba yonjano la wale umujorumishi amaru kapjo kamra jina jarumishihe wajojunde tena rumazila kampanye na ila namna ikao ngwababu hawa bahangwa boma kaulu menji na vanundu wa siasa helirele wao wehama mru wa siasa wehama doktori kuna uju wale waru mru yake mwade ya bali wao veshe wae ujo mwangalie ani ujo rohebo nze wende wadu ambo ke mwade ulakaja yani mrungu nukana leo rikana zewa hatu muzawa rabdala rikana mzee watu Abdul Majid Yusufu bazisilimu na wale siasa hao siasa kao hata mpaka na bandugo sherehe hiyo ukakwa jaka ukantiwa tu makaulu yakawa wala hulane nugo za mazungoni au wanje malahoni au wambe sekreka wazienshi karujunda ukana leo wala madhamana wabo kanza daula haki wakaanza maudu warengensi waendese ngambonao banondu warudia yokanroa kansa mwa mabanga anongo adeza nao wala heye yambejao wala heye yareme mwanyanya imwe daula hakahwelewa yokabandu leo wanrombao kumredi wambao frokome wabo mzazi wa daula mzazi wa Irumbi wabo daula haki kamnaza mwangalie imru mzima imru wala wae waje wafanyishi ha gouvernement d'exil banu mmono kejafanya mempasi mwa wavurana wadezana ulamba jao mmono zuti pia ya wabangela dimwe mwanadamu ya leo kama mmono hunu leo melanshona wao kama wanzo wafanye manifu utende wandu evahe wandu aminoze fikira zao wadungu mmono zajiri yokawaja wambao kana bala watoto wala ila volontaire hao wanu ikaundo wakawana na demwa daula
wamba ukaino volontaire hao alors que wala wakausia haheze voti wakaone sokika za voti zilawa wajamba kwa jahunda yodo banu wajofanya movement za hao ye mwono endri yabo ya dafa bala wafupuhu ila dumwa komori rielewe risikubali banga mwanao ka eba no ba komori ngodungo dhomanando nartsamba ba ngwamba ukatijinde hengo dungondo edhomanando ndo mdungi nawe kabla dhimuke heni rongozo tipia zikesirini leo heni rongo wandu ambango wazima ngwa wanaumbana weyarenda nai shauti he we dhamana wambongo nzoto walima mwazali ujoka nsudamba mirongoze kana nywandublo faransa mrufulani ngo enshi ho wandu walo faransa vanu inu business vanu jao ani abo ila confiance okawe dhamana isailawa wenge ngari jomani rela hulana bure la pizana bure ezar hafili ezar lazimu irlohun karja parozi tsaha ratunda sharja na bagara nzuri ko centre na rozulo komodi nga monao okay ilo faransa na mdulo komori toujours zotu mkaushia mruka banu hangala manyanyu wasomo ufenja maudu enda komoro chwa kunya parofanya yoko juhamba mmono kawe imru makama bwana nzima nyina no mmono katso ardanja mkaushani amabanukana nyija wenge mimi tseleo kana ya feria huwa twania leo mwanadamu mambo watwania unu ngeladmo birishi mrobirilie harmaze kote pia yokana leo simpako kanga mialima mazaliba leo ngama alima mazalir msutene alhamdulillah wasule bwana sha holi wana wasule bwana kan abakari jahisa yoke kale wana ndo lo control hatu wambongo wanzo wake madhoma na maudu wabirau harma makaulu maziro na zitendo ikauka suni kesura ya siasa ya Komori yabalandi masisi watu jeritsange zila fikira za hatu rizonao uswensi ya hatu kabishoritsa hao ngaranzwe amani okemano heni sabatu joka amani karno shida wakemendele obonsiju mwishe muhedaula aunesokana banu reulo kontro reumanzo na mjeritsanganya bazimaru ndensi savediri yabongo ngwanzo nesokana ani ranyi rawala omanza ora la tsumanza ngwa hutajiwa obonsiju lirundensi sharti jer kubali okana garko banu mwena wezitendwa zibirao haruma wala wandu ikao doalo banu rafanya mamfukare wamba wanzo daula haki mwena wezibirao nusuamba kwa tsonda rumavoti nusuamba kwa ndo rumavoti muitalifiano anu c'est vrai wandu ekapa dzima toujours wandu so warukotso shida wadungana jao shawo mwena tsonda fuvu dzima lishile lidungane shatsinda ila government exile ambo ihanswa banu kaja shida ele wanda tinda ila wala wabango ndo harumavoti ngamonao kana juzi mzibaka manu metre mzibaka manu kajaka hamini mbarongo akaurema abakatswa mini makama katswa mini katswa mino ende sauze voti mmono lewajamba ngo amini sharia kwa imru mahakama deja walandu ikaundo anondo nae waonao kabala hawatira mmono razida izo ya jahamba tena yabo hanza mriane lewe etimi banu zabariri timi banu yokana kabana rongo nziro mwanadamu hanze dia zingari kode ya maji yokana kode ya maji Henry dokana leo ngoju kukubali mwana mkomori ujombilo kana narisonzi yani banga mona wori hibwa voti au nsondero raulibe mapesa au ritoe mapesa refinance mapesa ribaka rija kubali bwana da inu uyonga la mwali mwa mazala tolo yabongo jokana we mwana mkomori ukukubali udunge mndwene mna yabongo zingaro kode ya maji okahuono juzi usihi hopareni hasibu ukangwamboze voti zibiri nai wale kaundo akarumeze voti waja tsena wambokana wala nyinyi ila volontaire hanyu shau kwa jamrumani shau ngwa lindao kaze voti zitolwa wamba kwa jahunda de sawa jusi haimono wafanya ya bola ya siha asibabu ka voti zamba zire swanai yenda hafa awilo uloidorwa baha imana ya hahi na migam amini yukama na mkomori suza banadi ngabo wandu kongo vanu ikawa ka kontro wakanda mweze voti maudu ngamjua una wanyi wajuru mishiha rumwe daula siku hizo ndizo zembio za mwe daula tidokana rile umru wa serse shengwa nzo heni nuru ya jetsange umsango wa herundensi yabo wewe ikao ngwambo ngondo wa kubali mri hambo kana renga mapesa tsano so paren eleukana haina rogozo nsipia yedhamana yotende mruham hadungwe dhamana wala haize fikira uzi ameni yo dhamana wala mratsi kubala hadalwa ngamuishiao ka wao ngwa hea banu wene sokana
a partir ya leo abo ni mrujo kara isi ula yavotiwa izo tinongo zikumkinisha mbaba hano yotima kaulu ya mrufanya siasa nonga mwenoko wandu warumishi habansi juu wakama waziri wakama jao warumishiha nongo nowe mtiti wambongo tabio ngosho makaulu amanda yayo ngekarikaradhi ukarike banu ridojare redunga wandu hama de mraka mjibu banu amjo sami parce que wala mwanadamu ikao sikahumwa na rangu hale kajaka ujistei shaka mjabano wakati ede wedaba wejawani wanadamu ikao wanashahatu na Mwenyezi Mungu baurisa na mbule mwana mme yajeba na une mwana mme amanda wadezane yejo shinda mdecho jo shinda seduku jizokosi hamba banu rambula nao shamwana mshe jistei karjua ukanga mwanasho kwa hamana ume Mwenyezi Mungu na wahifadhi waelewekana mwanamshe kusula dhimu ubaki plus ya mwanamme yoka ishoti sheo yakutujiba sheo sha mwanamshe baki plus ya mwanamshe uhara mwanamshe santima lande maana kao hena nduguzo nsipia mzaze kamzaze wende mwenze rubi yonde maana kao hatembana yuni wanwao yeisimu ya mzaze mwenze rubi de rubi shao ukairumbi shinjishe hana mndu mzade leo ngarjoro nokana mndu mzade katsukana tirumbi ngujibaliyo yoka salam assalamu alimaswa mzuki wangu alimaswa khairan amanu banu kaunduli ibonge narkera dondo baraka basi wando rongozana banu zinu pia unumtapalo ilirunda amani unumtapalo iliritsikarma msajaja unumtapalo ili baba nsi wanadamu zisilamu wando baraka riensho harmai dunia inu rijoka ngabwa heshima hajana ngabwa hesho mwezi wa kanuwa Desambro ritwa sina mwezi unu ngabwa hesho mwezi unu ritijoko kasina mwezi ujao kambo nao kama ndo akabanu ali mama zalinafe ngwajo muua kama na mru Mwenyezi Mungu dorengo decision we mwanadamu ngojo kama na benife unde uniambe hena nukuzo nsipia shika Mwenyezi Mungu kajarenge decision sinahufa yaba ngarela tsoma kalima bure rijanzishe madhambi ya bure rijimenye ndugo zinji riaminukana bakarutsulinda mndu harumwensi yatu katsidasi karutsulinda mndu yajarongoze karutsulinda mndu yajarongoze karutsulinda mndu katsidasi aina mndu ko habali ngena mndu mshenge na wana memsikatsina mndu mshenge katsina wana shabali mndu wakato karijirongoze wasi babane karijanga sibanunga lahula nao no plana sheuno dezana kartu kansira hini mrione sasa fikira zahira unda namna ya uhira rata amali wansijura jitashe maisha yabo ketsina maana salamu na mtukufu momo yabo ketsina maana liunga monao ngama ndwajua mwezirezo zinu wakamba bala mru ya wahibia wabala rohombi na heni hata wajua na mru havanu direct wanjie wa msafihi wa mdewa zuti tabia za kibinadamu ndo baraka karika radhi raka wandu udongo zana bangar jokar muhasara wallahi bila ngar jokar muhasara ze direct zin kauzamba hini wakatir kaurongwa banu rikauzamba ngar jokar muhasara kasina mwendolo mziro ngar deza nao mmono yokane zitendo rakanizo Facebook riwonwe marunda juzi ritina na mro nusu hatu imana shotola hafunga wakoza na maisha maziro asakansi wetsi juu krizi ya hunda wandu juzi na buzila mwana kosonzi ani endambe ngode ate mrongo de abaye wala tsinde jukorenga waziri shezo pia juka urengwa ni mrumra jina ilonde mana kawa komoro wenji wohonesa ya ukana wandu mafanya siasa wahensi hatu wanungwa nza warengwa ezi wanikiwao harimo plato jao nabonga aminukana wakati huo uviri benge watukufu wa komoro narike wandu udai ribadili maisha msikubali rogozo kana ribadiliezi bamuono mfano mzima rikarumwensi inu haini wandu wakaukansi banu wahensi gouvernement d'exil banu wahensi serikali wandu wakamba wastarabu haini mrakamba somane mwanyanya kwa jafanya mepame zimiraru wachamplana iyo serikali kakeja kana gari keja kana mbarongo keja kana finance keja kana rongo mmono kwa jamba heli namna wanadamu wanu wendao yokondwa na wanadamu wajukukubali kama separeni ritemro wanadamu wanaambia warangoensi wake amani rangu docho kama ke amani
gewaje wambe na ngona programu au wambe namna wajuko shida watoese tabuzilo bonsi juu izonga mmono kana bwako morijo karangamia mimi ngaminukana zenogoza waiza birajuzi wa mroula ne mabala Mwenyezi Mungu atsokori hifadhi okela tsinsi ya heshi harumwa ani wazoea myeshi wadotina namro no planezi tswa eze swala wandu aziswali yone zedu za katsomi jini nwandu atukufu alalamwe eze ardhu zila kam amini salam sitamlan ze swala za wandu waheri wakarumenti ila na wandu wasoma wa Qur'ani na wandu waswali yo kam aminu kadiza kahifadhi wandu bala juzi shanga muaminiyo weke kabala juzi wajiri bala hata Mwenyezi Mungu urenda yezilamba izubu bonsi mrujarazida wende wamba ngwarenga wensila wayendesi wallahi rijo karma problemu hata rijo mana hata rijo karma problemu hata rijo lembelea wasi rijo bala kaufanya ibala kaufanya gamonao yokana uomru ya wanabana yamba ngondo haruma voti mmono yoka hahaleo hajakansi akaurema wala wotsipia kaurema ndu abdala banu abdala ngawe yabo ngo ni kwa jao ngo yeshiha jao banu edabla hakizindrabo na mfungeze valizi nje mmono yoka yazukwa ngo jimbe swali ya hea hakufanya directe ya mwene sokana banu edabla haki iniyo jao hamana titi nonga mjo usamile kaulu msuwa trete wana titi shawiyo ila namna he geste hezerongo mwanadamu onokana zirungu zinu savapa wenge karikari hadi wandokana baraka babano ujuko kadhamana mwentila yu lazima rimuone ze tabia wala lazima rimuone kena confiance hahe shale utijeru kubali riturwa mumsaja jabanga bondo watsungwanza yezinu irohe bitijama udu jarkaru mumsaja jensile jarma haruma fijo na indini banga mwana uzejuka zijiria wandu mwana kawora zida mmono wakama umri arumishia kana ili maarufu wotsi mruja ubahi wotsi momo wotsi dami sha umru yamba dhamana mmono zu ya biraha ya leo ya kahamba ya doto mharuma jao na jao mafikiru kawla ndi ajorenga yezima ulu yeshila nena mwanya mzima bala hau wajo kama mmono yokarika banu mmono ze mzima waju hawatafijo hunu jao wenewe mila wala rikaufikiri wala ndo wakati wafikiri walona pla mrudwele ratunde ipasa kawala kwa tina tapla mendeleo ya ubalaensi shandiyo yazuki wangu walimhoma rohari njie wala tuandwa kanapla rijo karangamia nai mmono zuki watu Dr. Salim ola mrikao haka doktori mongoni mweze nungu mimi na hisi yokawa nadamu anu kwa tufikiria umuhimu alimamazala rohe ola ka doktori haka ilmarufu lati mru hata mmono yakafanyaza kampanyi ngabo mahala tsohuju ngabo ngozi ya tsuzirambua na ila nuko kumritwali ya maha hakana programu hakana wanru wakati waono zetabu zilo arumayensi waono zwajuka ufanya waono kagarilea lazima rifenja maudu ani Dr. Salim kajo kabala hama zubu arumangama shamuono kana haja hujabala banu yotsimbi wadokana baraka yotsimbi yokabanu ensi inui hatuso tipia ngaromba Mungu wanakomori wasoma walona irumbi walona programu walona jao maudu waje warto har mazitabu mmono so tipia ni mriazalani babala mzazi yetso mumbia boma mkuna jale ukehendu jufa yo mji ufayele daho fayinjao ngaromba Mungu zedua hizo haina mwana tulizana ulona shirumbi no msomo na ushida toeze tabuza hensi maudu purkwapa waka wenji wakabanu walawa maudu wakewana wajukane shirumbi no msomo na jawa wasaidie yensi shaizo zupangiwa no mmono kan hatswedare ngwanjao ge kandida direct rugozinji kaja kauzimetrize rugozinji kaja kauziramuo la timri yafanya siasa na rutswamba bala yegwe kanzima hahundu hajaba laba sayinu rugo za lapita alianza zinjere rugo za maisha rugo za msomo rugo za mwenje rugo za maji yatone experience ya hensi rijoka rijubu wai rijoka kama problemu alfom bloke mwana matsoi bana amjoka rada ni mbloke bana kajani fanya commentaire shaka mbloke Jackie Richabo, c'est peut-être après, comme du boulot après.
Alafu mimi nisenga mwanao kwa watukufu rani jendelea nyuo nakanga mivanu akatimu bloke wandu ono choi amunga jalaba hayando mtumblokendo wala la wabwenza sina bezo karmo directeur ha mwanao ka ngam bloke wandu njibana hasibabu hiri ni bloke wandu silo kan susambrani kirtiki wana karabaraka nyuo wana nganyabo na mdemo njie muone ngabo komateri zinji kao nsujibiwa shansi nashwa yokana sinaujo nga mivano mrongo zendongo juko za babano andu pia wakeda koro lazima nga bajoka kontra shala kul hali nga bandrodo tro walo banu wafanya komentari hauwa rongo wao banu lemrujo kakasida kornami ya fanya komentari ya beja shagabo kongwa njiawe mjomba woi ani warende mrudaba warende wala huwa mru amba hunyihuli zo kamziwa nao mwonezo kumateriza mwado atanajonjia banu ani namne kao kabati mrujo shida support kameme anu leo si mrugo jamba ngurumia udhamana shabanu rizal wanga sina zifami za hatu kasina waranza au ngasina wanyanyasi ikao leo ngwa jonjia banu waone mranja mwepaji ya mru ya duamba mru makaudu maziro ya udea mru ya ureda mru mshe ya ala kul hali yotiru ko wanadamu jamba abo ngela demu ya support ya dunge ya rongo ala kul hali leo mru nasiketa kurna mina ni inanifanya komanteri weja ungwa bondrabo ndujo amba shelo kama wanadamu ya njebanu ya salise mruko msaa watino kana mru hamana naye au mru hamde au mru aparo makerespe ani ala kul hali mkana uchoshinda mru ya ketsi alojangaliza wae wa pulauno hansi wala kul hali wenge bibi tsono masula yo kana wanadamu mada wao ikao kwa tujistay rangu ngewaje wa stay ya balad man romada ni wato watsikarmo pajangu yende hili mimi nao shansira ujua kale leoni kebanu twabiambi makauda twabiambi kao leo ngasina wandu wenji walizingiza wadona rangba mirongozi ya ikao ketulingana nasi ala kulani wenge watukufu domshukuria yani mba yani nusura baki bano izo na bao kama na mkomori nsangao fikira rilobanu ridunga wezo na bao kana watukufu na keradhi rieleo kana si wandu uunda ensi hatu si wandu wokansiri fikiri si wandu wangale madhamana wajubale ensi hatu si wandu ujipanga sharitike wandu otokana leori sindi hilwa ja umono yokana rikabanu hata mimi japaro subuti wandu walomwe diaspora wahimisa mbana yenu na wamakerespe katika wanandu wazazaha nguwa kaujunra werimani mvua bengwa leo mjomba kana ngona haki kwa tina haki ngwa jona hii shala kule hali wende si haongona haki wakawenda werimani mvua wakarimani jua kaurimani baridi alafu ni wende dhamane kao hakade nao harumwafikira ya subutia hii adu ambo kana namfungeze valizi mje njao ya watrete namna ani mimi zinitabisha haku ani njaona karazida hajonesa udhamana hata sikubanu leo hata sisi ruara kwa nebane nuraka kontra hanyu wakati mujo urenga decision tifanya rongo zinji ikao kejalazimu za hembana inuni wanoniyo nomi usanisho sipara negosatori timabia balando kufulani kejakola dimuni fanya rongo fulani tizifanya shaziribakia negosatori zongozuti zambe hawani para rongo fulani ta fulani shariti zambe irizumia ndeli wanroka bazima we wanabwana wodami activisti ni mwana ma yakaba nurakorongoa bengwa baha habakana donja mwezerezo shamadhamana mwanzumrumensi madhamana mwanzumundra romdungeni kamtsulolea madhamana marumishi harmwensi dukatsushindo behanywa hahe yokana mrudo warumishi harma guvernema yabunga bozembi ngabo zenjema hono ndongo zinji leutse ale mama zale hande hautowa ujorenge mikro dwamba zembi waziona balabu yabu umuro dau na riwon bakama waze wa hatu banu na mafumba zabasi jusu zalimrujaye mze watu sila sana sila heshimu na wao pia warumishia kamja porisha waranga mikro wadwamba mbi wazie sharma zila haziwazifanya shanga mwana atapakana bango hama kwa jafa eni mabanu kutwa vumbuando mabanu kutwa maskini basi jusu maskini mru fulani maskini paske wakaujinikesha ushahao wakambraka usante madhamana wafu shangu hama kwa jafa iyo kamchono ketomangio ngio nchashi yoka madhamana mrujara zidanu wanyanyao mwambale unga nyikotro na mamazali si wanadamu si mrujulala hafu maudu ali mamazala rohe baba ngasina toma ya dhamana na sigari wanao mbubana nolovanu
yebabu kwele komori hakika karsa musikitifu ima kaulurisha umadhamana wa kamili dhamana wa rumisha armansi usubuturanga mikrodo mbokana ababa sayinu apartiria ile tiji le 24 mai ya waheni mruga lazima kira iso hao hizo hiyo makaulu ya kidhamana hizo zuredwa hizo zombishiha nge shababi utikubali mraja hurumia bure babano walobanu washemezao wambao kana kartina jau shahini mrugutwa mutore matu yangaletwa maya bamaudu banarugutsidwa kana limamazali ya tsoroha babanu maudu gartujwa kebanu msindihe wake wandu mwishawe makaulune zitendo wafanyao yetije sensini mjuma bala yebangarjukandu hindi wakati huo awanadamu watsumwanzo karuhanjie wanadamu watsono kana banumru banuleo emana limamazali ya shiru habiri hakansima hakube hatwalia wanadamu wanu même pas 2 ans 3 ans kabati mri ono kanga ya twalia anzo jabalenzi shamuono langu tsola hula mjoda raisi wala na depose wala mitiparurumisha jao waje wa depose muono kabaja katabari na maji kwa jashida welewana yokabana basayinu hawa hililio wimri ametrizensi geladimo bakikandida mzima rituali heni mrabale umtsagwa hefi wa heye parti hahe rirani kema ya nyasi woi risikino ko moriwano rijo kangarendo ha programu fulani maudu ani mamazalia roha shason tipi aritsanganya heni mrato mtsangwa hahe ritendeza mbu fulani ngarjoto wazeta buzilo bonsi juu zengo hizo kanje mkinishi ashani mndu nafsi eni mndu na mtsungwa nkera ise mimi mono mbu ulande manaka orijuru kana kabati mrujo ani abaha wa kontrazali na mnambe faida rehunda si wakomori paroli njema barnamaji njema kelonga rijitsao garambo yali mamazali haja hahundu wanukwa jahunda shawo mwe maskini kawanu wakawa hundu bao mwe rijokari parsa faida fulani za barnamaji wakaniyo rijokari hundu jao shakartina tabanu rehunda shaturo kama dhamana wa heya abo ngwatsungamba ngukata manada mukatsuzelewa hata leo tikonziani ngaubana tsuo yadoni fanya komantereni wakati banu uchodo ndrema riona na leo tikaronga metro alafu siroho metro oro habana kama njona ragale 28 timparisa anabokabo mzebanuka na haki kweli zengo na ishara zida zabale onsopo hazemvu yokatika ufikiri walandu wakati watwali ya shatija tsunruka batata bamtwala ya twaliliwa hata shabana nadamu watsumwaza limamazali ya rohe wende wakarma izibahi izungu ya kahamba zijitali zafanywa na walo Faransa wazatu wa wanemba na yenu wazatu ndio bana mbokana leo shababi utikubali bamba na hamande hii ikawa ndungu anzoa honde wandu abe ngarsonzi ya nirtoezi iyo dhamana yotende wandu mdungo dingoni mwae heze fikira ndo za amini ne dhamana ola shambu katsokubali kana na senziani rende na towe babangar tabi hao sikubali mwana mkomori pamuono Mwenyezi Mungu rehemo mwanyasi mwanashi watu muslim haide hafu mwishaunga reshoze fatwa za mafundi kabandu amboshile jihadi sishafundi akahambukana haringa bo hadithi ya mtume ba innamal a'malu binniyat benge yabo ye hambango ya wane jihadi yabo ngarjurenga zavenu haidhahiri yabo zerungwende namna hiyo hawane jihadi alama adhunnu shama mabukana mimi sindu banu liyo kabanu leo kabajahe ya ijihadi shamesilamu na mesilamu shoka jahe ya babahani kabajahe ya ijihadi wanradunwa bukana leo leo zuki wangu alimhoma wa islamu uswali ufungo tsumu sharihi talifiana hamaesha yaka abunga mlao hangu nendena wanenaye aboshinu ijihadi sidena mnayo narkeradi innamal a'malu binniyat shahanrongo hemarifa hangu mbeba narudia yonge jao hanrongo mathalan innamal a'malu binniyat leo sabanga mwendo ngamruhoba nende mjini shati tiani ya ukanga mwendo mjini hanrongo fulani na hule meru fulani sende bala hunde huni wono wonambiokana ebanu sabanga mwendo banki na balara hanjanjo banki wahona mbokana kujanje kuchondo banki nambe mimi titiani ya ujua Mwenyezi Mungu shabanu ndongo za jihadi shoshe hansi wangizo na za etap za hayo izongo za husudini mathala na basa mimi uzabana divano mathala na basa yinu usilamu wanzo utafadilwa gardora wanie
hauke banu gabonsi ikawe nsinu untinda sisha wandu wala waiho wanzo wajaru nsi hatu warikadamize mimi ngamroho na wani ensi yangu yoke ensi yangu itiro kwa matekani wanu fulani shabanu wende dasi hawasi wende dasi hawasi shari talifiana kakartida koru hamdu fulani heli ya dalili yao wapishu si jihadi wambo watwania wansi kamna wanio watwania ukana sizaba banu ka watwania inuchilo kanango sutene mru fulani sho watwania ngo wanio he faida ya hensi wake amani wake maisha mema yabo yoke tunjia harumwe jihad fi sabilillah shayo ngenji yao harumwe watwania ukangani wanio rogo fulani bakuka yenzi ya ndona iwanie ngamu idungo hanamne kama mjonra thawabu yenzi ya ndona wanie enzi yangu au ni wanie maranya ikawa sime silamu eske yenzi ya inuni waniao ngamu iwanio hanzia za kihaki ngamu idungo heli ya lazimu Mwenyezi Mungu kujumrehemu ya jaloa sai kaundo ambawa wakoza Mwenyezi Mungu wabonono shanga muaminukana hili saya leo ramba ngandora wane bwana inamna no hawasi geladimo ukangabo aya onesokana wala taqtulu anfusakum ritiro waze nafsa mwezahatu wakaya wakati nchoshala weza sidina ali ya nchoshe leandro alafu wakabaridi nafikiri kabala halala nemrumishe alafu hatayamamu kaja yela maji ukapa kabaridi inji alafu akaswahaba bale hende no mtume sallallahu alaihi wasallam wota hamwambia yokana nafikiri kabala sidina ali kanchoshala naye basi nali ya la nemrumishahe baada boha rimono hahimibala hari swaliza alafu no kaja yela hareje mtume ndamwambia ukana shabala urambia wala taqtulu anfusakum kauramba ritido waze nafsa muzatu savediri ekadorenga maji ya yele jomkinisha ya mdhuru yafe nabo har muslimu ketsu juzu wewe ujiwe yabo ekale onga mono danger tsayinu ya ndrongo yokana danger no ketsu komele sheha mathala na bahayinu mimi raia nsina mzinga nsina ndrongozo kana ngamjiko shida ni dhuruwe mruko ngamdona wana salamu beni sabeni shak kamsatoka we mruwala ekatsede bala umzinga ula ngojoni uwa ngeladhimon rudi ekisilamu ngeladhimon rudi we kutsuwania ukanango wani umsohafu tsina mbulwa kweli yanuma esha c'est vrai shema esha yanu ketunji yanu jihad fi sabilillah waliho sime silamu wimru swali hamanda we wimru fungu hamanda we singa sarmadini nzima shariki talifiana jeruka na banume silamu wo kutalifiana imesilamu akauremana handrongo zinji ujo kabala kwa twele wana shake tunji harumwe jihad fi sabilillah kai jihad ngashinjo harumarongo za husudini hamadi zorazie shiradona ze video kebe silamu ile silamu wajua remane ili watukuze huishe dini ya mndungo ndo bala ndare mo upanga shabala fi jihad banu jihadi banu ufashahidi ihana na uzinji matala na bahayinu mimi tiruhande nasome sede mahala mnafanya na elimu tifu yabo tifu shahidi mri afaru mamsomo ya roha mwenzi yae ende arenge ilmu hafu abumru afu shahidi kambisha uka jonkini sheha yani tushido ketsuko meano ronro hata sisi kaorila wa komori ujahunu mraja tsemaisha ajengu fanyo hazi hajafu banu ala maadhunu ngamwabo tena sababu mru hafu shahidi Mwenyezi Mungu arnika mafuvume njia ukanara sahilishe sha ukambra kubali ukana ulamzinga ngoju kana wewe umzinga ula kuno kushuduane nuo ngoju kana wola wadua wane naye urumo yatsoka bala ngoju kakabati kutina umbabanu banugo wezingara wakubali ya ndio upuwe mwanahe yakonda ni hahe ya upuwe ka wewe ngodo wabadili maisha ujukosho ya badili daho wende washili haruma nyumba yapatikana nda jibalo kana ramlo ka wala taqtulu anfusakum manadamu wa roha weda waona nyumba ujoka ngabo wandu bala ujoka ngabo ma military wadisa umzinga weda washilia nyumba unji yao abungujo kana yeshube habana ngondo hafe manadamu ujidhulumu pengine sikahanza wa komori rielewe ejuka udiamu jojodea risome wandu siasa wanu kaungo kontrol na mama zali be siasa wifanya si siasa na paro iwona si siasa na paro yeshi
siasa yani kavati mwanadamu josubutambo kana mkomori ya soma mbarongo harumwe mirongozi yambo banu mahamfukare jumotsore malu mama zali ya kamanadamu yani hahundu msomo harumwa madhama na madawala mrina nambe msomo mria uhunda katido la uso wa mnasumani mnajau ani mwanadamu kura zikatujiste gajeste mru wenge mwono hakaba na dharau mnasumani wa serikali wa mransi hadea bezwa kaona maswila ambangondo arumwa voti hajale o mwono akaushwa nyanya hawafadhi zoti woti mwendo kapati confiance tena yoka mwanadamu ya amini mrujarazida wenge wa komori Allah Mwenyezi Mungu auni harihifadhi eza kazijiri juzi eti hatu jerede haja Rwanda ya joka bana basa nurutina na mro wandu wafu ridhulumishiana au yezinu yende sibonti wanadamu wanu warenge richojo jila ondoka na baraka richojo jila wenge tujona komori rikebo mguju zevotizirewa zitolwa ngabwambwa zihimwa ngabo sira kubali yokana yende muwa hedaula na restahimilie idho amana wambo kweli na jeno mtsangwahi rundensi ritikubali wanwaja ritiaruma fitina lokana rikubali rinjilo aruma haya sendera dutsa shandu yezi anadamu wanu wajinasa kakabati barlamaji hao wadezana wala pizana bajata kamonoba nura waswili wenge watukufa komori Allah mweneza runda juzi nizimuja kama ndivuku warito haruma mabaya rikehau makinifu aminir kebo mguju hemi dhamana ujua badara tumsajaja mrena tumleke mrena tumrejeza holiho kana ukenaralu kumewa menye ringaziralu kumeza holekeze holiho kangwanzo risenziani ramenye karadhi akena ukiri ndera menye wakantujua ngamna menye nduge programu daivi ya haho kana msaidu kumwerensi mono za juzi misonziani wajamba ze hotudo mrumani neimana makausanziani dezevoti la mabazi reswana hii wahea wafanye declaration ba kwa jamrumani kweli nrabo joza hao wambe kazevoti zitolo kwa jahunra ndo banu wajwadi sana chokari mwenze media wadwa mezo wajoshinda shamana mkomo rusikubali urohoro hamrutsona barnamaji urohoro hamrusa umjua uranzijana hata hundra leo mwena wezu zila wanao ni makaulu wa yabao wenge mbuna walekeze wakemadhamana ukarikena twamaya beto mangi yonchashi wasa wanelewe ekatsi mibano banisulu kanatsi mibano yokanarini hezezi ni 17 kenzi yokalebora kabaraka sutene alimama zalira mira zuki wangu samsulin tamu asana gusato erimo mote laki na wonsi pia rakabano rakawanemba na inu yokamimi helinele wao ketsono sokana bana baba bano do banda landimura ndise yokangaru wanao ne amani ngaru wanao no fitina garuwa nawe neze kalita zonti pia heki asiriyoshinda irone so watu ni watu nensi shasi karti banu hamshahara wala karja paruta hamshahara shagar amino ka haina rongo mwanada majuzi fanya zenungu zunga zambisho kazo njema ngazikumeleshao deja mrungu roha Mwenyezi Mungu enjuru wandadomru mishabanu enjuru wallahu wao banu enjuru wambo mijao wambo midaba wambo hunyi enjuru ngwaju parone shele awajitse enjuru kama nando kutoka ba anada mutsoka kutunjuwa utondea ulapize komsa hatomu iswe director ya wahia ndo anzemenye wana dise director ila bala benge Mwenyezi Mungu na warejeze zero Mwenyezi Mungu na warejeze zero huwaelewe bansi do wakati 2024 timuma harjiba nurdola hulana no safulana no jana zamalahoni na umakana respect ando kana baraka kasondu tulizana rirongozane siwa komori rele wani ngaranza wendri naritsahi amani de amwano riundensi enidhamana jotafikira zomenya rimambo katsijao edangare mwanyanyo homo densi inimrujamba ngutsango mapesa iliwa nje msajaja bonsiju kakweli ngwambo kweli ngosikinoensi mapesa ho narumishi harma projet narumishi harma unono narumishi harma jawne akili hayo shawle wote leo jar hadalwa jar msajaja wakamaudu wadaza hatu wajanja harma problemu mnansi mtitama dola ezindo zitsamplane bahari wandu wanzo ezi abane dua kensi wajila umu zinuzo tipia wakawazima wafikiri wazima wanuma dhamana wontipia watoka nezi juzi ngea limamazala kwende anjiye haina ndogozi abira banuzo tipia ngoma dhamana hazo
walonezi roatsonezi alhamdulillah walonezi garwa shukuri yao alhamdulillah baadhi ya madhamana winjini wa hao wasiziduku kwa jahaba wa makiwanyanya urespe kwa jakaba wa bajao alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ajane amani wanakomori yani mruhelewa wandu kaansi moro za virajana wani mizingajiri bala yekamtsono kana walana da mwatsoko sindi ho wangamizwa bahi wafemago na mwangale mizinga kodi habala jana ikaba kaba fwandu ararubala richo wajo farwa zihe bahi rwali waze nge mwana mkomori tsikubali uhadalwa arike wandu abasaino ritsahe shahatu ridunge raisi ridunge muhaida ula ne guvernema ya hai projet zitilwa wandu asaidiwa na komori rifanya hazi ridona lebundo la hensiri ramini Mwenyezi Mungu ujorisaidia wali ukarsuwa na mundu karsuwa na dhamana raharaha mimi nsuwa na dhamana heze tabia nizono banu ni makaulu hema dhamana wanu makaulu wabao kama aminu kana ila heri Mwenyezi Mungu arifangilia yokai jomkini shiabala mjemu mfangile balila wanrona jarangezi rijer karma problemu ritamplane zisiwa ulende hula ulende hun alhamdulillah ar aminu kana zafanyishazo nsipia ila heri hatu sunsipia wangu watukufu amta usamahi ni namna na njia rumwa idrekte hangu yunu na mtani samahi ni namna na kawo urongoma doni bala tima kaulu ya hangu shamono kana tinjia vanu wakamana msho hatu ya javanu hadani honjia tuande isondea kunyihuli edabatsali inu ala kuli hali mitsi upando ala kuli hali mimi mruni hisiyo kamruhandea ala kuli hali mrujo kana imani hata shaka memu mmono ngabotsuwa rudungo upando zanyile moroni wa tidum controle tidum dunga baba mze commentaire mmono bya jabanu mjomba woi msombloke direct wajoda habari za Komori ni mredea hambe izono masulaha ya de ya lapize shanga mwaminukana kama kanjada mrundu hande ya bure hansafihi bure ina hali karja suli Mwenyezi Mungu ujoda live zoyo bure mtu tsoda mrubure batuna kamra damru shaba kwa tuhenda harumwa imruko ngujumde yaba hemdesha mramada bini tsango fikira mtu chojani momo eba komsa amamru upominyo rovi batuna kati mrene rongo aminoka ngaro johondo ha Mwenyezi Mungu wengi watu kufa Komori na lale khairi eni namna na njiaru mwe direkte inu ngamta usama kamjua ukana mruju bala fikira zinji mrajia ya zitekeleze vanu sha mruju jadanga nyiwanu wanadamu kadema na kufanya mwili njia masihu ilini unde wandwa ilini sangeze fikira zangu oju kwanza jao ne adunge maudu sha honjia nswadiso na nduwe njia hapo itombe dalandu ko nienga kwa watu jojivi wabese wesheka ahea hezavira au wan parisewani poesha hitwa shautu dua janami duniani wenge ngarujua nshima haminje kama wawenza aswansi pia waduna waparisa hadani hata na junjabano wachwandi soni la huwa nukazabahano alimana mimi wangu na tushina na jimetrize alhamdulillah ti mistahini tifanya tartibu tiendeleme makalma hangu wenge Mwenyezi Mungu narensina mo Mwenyezi Mungu ajele nsiatu ikarma amani Mwenyezi Mungu ya sulisha madhamana hatu wanu ike leo wezangu wavalidewa ze voti Mwenyezi Mungu ajalie wazilo ofisieli sha waribele khairi kama wavenze ritijitse hasunsi pia garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.